ja sam Mekijem, da, Meki, to je Meki, sorry. Ne, Sustro! Uglavnom, alo, uglavnom, mi smo na OP Craftu i danas imamo jedan veliki raid za vas. To je uglavnom raid na mom factionu, ovo je neki glitchy blok. Na mom factionu, znači ovo tu je, točno tu je moj F-home. I ja sam odlučio raidat svoje prijatelje Amerikance, eto tu je njihova zastava. To ćemo sad maknuti! Čekaj. Evo ga. I uglavnom, samo, evo, pogledat ćete jedan chest sam da vam pokažem. Fak, baš sam otvorio onak s mlijekom. Evo, egzotik, najjači rank na serveru je egzotik. Uglavnom da krenemo, Mek, idemo chest po chest. Odošli. Starter, ništa. VIP, aj možemo uzeti. Da, uzmem bedrock. Uzmi. Malo ćemo brzo izvana zaštitit. Nemoj uzimat golden apple, s tog imamo onak. A dobro, uzet ću, ajde uzet ću. MVP. Ne starter, ne. MVP. Pa uzmi MVP. Pro. Pun sam. Evo, unutra američka. Malo dio. Mislim da će nam ponestat mjesta. Samo daj me... teleportiraju našu, nemam tam beast. Set, one. Dobar raid, dobar. Ali ja sam to tek za danas saznao. Kao piše, best X ever that you see. Vjerujem im, bona je dobra. Uzet ću, stavit ću creeperova žaža. Gdje ćemo gripovat. Isuse, koliko tu stvari. Isuse Kriste. White banner. Stvarati. Ja ću ove neke chestove samo ići selo. Okej, što može? Da. Isuse. Ovo ide selo. Teček tpa. Dobio sam 1.386.000. Mateo, imaš concerta back. A ima. Mateo. Neko je napisao WTF the Beast 52. GG. Mateo, ti vidiš da neko može tu. Da nas ne bi neko... Dobro, pa nema nikog online. Ne kužim. Nemam pojma, idem ja dalje. Idemo ovo uzimat... Ne, Mateo nemoj uzimat potione, to vam fakat ne treba. Koja je to bilo? To ti bilo. Sad sam ne skužim. Kaj? Mateo, tebi došla neka poruka kao taj has received 1.0000000 from your account. Has received 1... Pa, ček. Bal. Ne pa, ja to tako nisam imao, otkud mi to onda to uzeti, ne kužim. Ti zabavaš ili? Nisam ni dobila, nisam... Ko je ovo? Ustrao sam se zbog tebe, gledaj. To sam mi namjeravao. Te je usred... Herbrevsova glava. To je moderator tu, ja mislim. Aha, imam bolju glavu od tebe. Je siguran? Aha. Još se koliko ima ovih intervju. Back. Ići ću back. Prenizak sam. Elite Fuck, prenizak sam. Start ćemo.
Starter, VIP. A nemoj tih VIP stvari previše uzimati. Što ne? Zato. A ima boljih stvari, tu sam bez veze punimo mjesta, onak. Pa imam sam stek. Ovako ćemo mi. A ima 30, nije... Sranje. Da možda sve pio ovaj. Tako. Ekipa, ovaj će video biti vjerojatno oko 3-4 parta. Zbog bržeg uploada na YouTube i da bi to vi, naši dragi fanovi, čim brže vidjeli. Fuck. Tako je. Mateo. Izgleda da je muta. Nekud je otišao vjerojatno. A nadamo se da će se brzo vratiti. Da, tu je, vidite. Došao je. Tu morao se konzultirati ovdje. Gdje je Hrvoje? A, uteko. Kakav pacu? Ko? On! Ma ne! Pa otkud to palo na koščicu? Fuck, neću staviti. Ja sam malo žedan, ne. Znači, ljudi... Kaj, ovo tu je kozimnje. Dođoše. Kaj? Kaj? Sam da ti sad neke po kameri diro. Da. Već mislim da je Hrvoje došao pa da onda... Aha. Ja sam pipka kameru. Pa kako smo u kameru? Kaj? Čekaj, sam malo. To malo razgledam kaj ima po škrinjima. Overlord! Overlord! Mateo! Kaj? It's official. Kaj? Puni smo, nemamo mjesta više. Fuck. Čekaj, smišljaj nešto. Ljudi, dok mi nešto smišljamo, ja ću prekinuti, vidimo se u sljedećem partu. Ćao!